hei ti hian Chrome in hong anga ti chuan he ta Google a hian hei hi in YouTube channel en bilem ti khain en anga a in bil chuan YouTube ti a hin in lut ang om mai lo chuan YT tin search anga chuan YouTube ti zon an in met wang anga open in new tab ti a hin in metang ti chuan he ta plus bula ding lama hin in metanga YouTube ti hin fa metang hei hi desktop site tin alo om sa don lova chuan tanin metanga hei tan desktop site a in dang ti chuan nga kanga hei heta in thalak lema hian YouTube Studio ti zona hin met wang anga open in new tab in tileng in tilo chuan YouTube Studio app a khana lut da yang chuan ti hian alo om dona heta hian hei C ti te oma veilama hian hei language tian in lutanga chuan in video engemaw pera khan in lutanga chuan hei set language ti lo oma ta hian mizo in thlangang in chuk thlanga chuk zelanga hei in chuk zel mizo ti khala omai metanga hi in tikang make this the default for my channel tin metanga in confirm ang tigan hei video language ti hi mizo tin alo om ti chuan in live emo khangin inang lo khan mizo tong na lo om zel to ang